Al hospital. Bien, por favor, repiten después de mí. Qui sa ou genyen zanmi? Malade. Ki kote ou prale la? M'pral l'hôpital. M'gen la fièvre depi hier soir. Li gen tête fait mal. Eske ou gen dan fait mal? Li gonflé. M'gen diarrhée. Li fait sik. Yo fait tension. Ki sa ki fait ou mal? Eske wap pran médicament? Se vant mwen kap fait mal. Achte remedyo pou mwen. Eske ou allergi ak médicament? Fè analyse nan laboratoire. Achte siro nan pharmacie ya. Infirmier ya kon bay piki? Bwe gren sa. Li nan serum. Ou pe piki? Piki ya pa boule ou. Li l'hôpital. Li couché sous caban l'hôpital. Eske ou meye? Koman ou santi ou? Nou gen grip. Mwen diabétique. Tension monte. Ou te al wè dokter? Pitit la fèt. Li enceinte. Li gen reg. Li accouché. Li accouché? Li fè pitit deja? Li gros ventre.